uyu munsi nifuje ko twiga. Leo tutasoma. Turiga kuko tuzenda kureba n'ahantu twakwandika. Unaweza tafuta karatasi uandike mahali. Na nibwo buryo nasanze muste bukoreshe. Ndio tumepewa leo tusome. Turagerageza kwitonda ariko tugere ku cyo twifuza. Taenda pole pole lakini tufike kwa lengo. Kandi ni by'agaciro. Na ni ya maana. Turifashisha igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa. Tasoma katika Matendo ya Mitume. Ni ibice 27. Sura ni 27. Umurongo wa 11 na mstari wa 11 hadi 14. Umusome mwiza yasakuturebera. Yule msomaji mwenye anajua kusoma na kusaidia. Ibyakozwe n'Intumwa ibice 27. Matendo 27. Umurongo wa 11 na mstari wa 11 hadi 14. Ngoga niba yabonye adufasha. 27 no kuri 14. 14 no kuri 14. Aravuze ngo ariko umutware utwara umutwe yumvira umwerekeza na nyir'ubwe kurusha ibyo Pawulo avuze, kandi kuko umwaro atari mwiza gutsikamo kuhamarira amezi y'imbeho, abenshi babagira inama yo gutsuka bakavayo ngo ahari bashobora kugera i Foinike, kuba ariho bamarira amezi y'imbeho, ariho umwaro w'Ikereti werekera hagati y'ikasikazi n'iburasirazuba n'ikusi n'iburasirazuba. Nuko umuyaga uturutse ikusi uwuje buhoro, bibwira yuko babonye icyo bashakaga, baratsuka bikira bugufi cyane bigire. Maze umwanya muto ushize baterwa n'umuyaga uhuha cyane witwa urakuru, uturuka kuri icyo kirwa. Asante sana. Reka rero tubasabe dukurikirane. Acha tuwaombe tuende pamoja. Ndetse na wagenzi bacu tutari kumwe hanga bari kuri migabane. Pia na wale ambao wanatufuatilia katika mitandao. Barasana wale kudukurikirana kuri channel ya Holy Pentecost Church. Pia watakuja kutufuata kwa channel ya kanisa. Baba abari mu ntara baratukurikira. Wale ambao wamesafiri katika kaunti tofauti za Kenya, pia na wale ambao wako kwa nchi zingine. Hata sisi sote tuungane tusikize neno la Mungu. Lengo letu la leo, somo letu la leo, nukutita kumiyaga uri muhura nayo, kutokujali upepo ambayo nakumbana nao, kutita kumiyaga uri guhura nayo muri kibishi, kutokujali upepo ambayo nakumbana nao. Birashoboka rero ko hashobora hari imiyaga waba uri guhura nayo, una upepo labda unakumbana nayo, ariko mu gihe cyose turi gusoma iri jambo, lakini wakati tunaiga neno hili, ijambo rifite icyo rigendereye. Neno linakuja likiwa na lengo. Uraza kureba mu buzima bwawe niba hari imiyaga uri guhura nayo. Utaangalia katika maisha yako ambapo kama unakumbana na hewa iyo miyaga, pepo hizo, iyo ni igomba kutitaho, ama zoruba hizo ndizo ambazo hautajali. Haleluya, amen. Kutita kumiyaga uri guhura nayo, kutokujali sana zoruba ambazo unakumbana nazo. Twifashije ubutumwa bwanditswe na Dr. Luka. Tumesoma katika nyaraka zilizoandikwa na Luka. Yandika igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa. Alipoandika kitabu hiki cha Matendo, cyane yagaruka ku rugendo rwa Paulo. Alienda akidilia sana safari ya Paulo. Uyu Paulo niwe tugiye kwifashisha muri iki gihe. Paulo ndiye tutasoma sana katika kandi Paulo yabaye intumwa nziza. Paulo alikuwa mtume mzuri sana.
tugomba kwigiraho nk'abakristo. Paulo ni kielelezo tunastahili kuiga kama Wakristo. Rero iyo usoma igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, Ukisoma kitabu hiki cha Matendo ya Mitume, usangamo ingendo za Paulo. kuna mifano mingi ya Paulo. Kandi nanone muri ibi Byakozwe n'Intumwa, Tena katika Matendo ya Mitume, iyo wagisomye ushaka kubona isezerano risha byose. na ukisoma kwanza mwanzo mpaka mwisho utapata agano lote la jipya. Abantu bazi gusoma muzagerageze musome iki gitabo. Tunawasihi endelee msome kitabu hiki cha Matendo. Kuko niho uzasangamo isezerano risha byose. Ndio utaelewa sana agano jipya. Iyi ntumwa rero Paulo, Mtume Paulo yavuze ubutumwa ahantu hatandukanye. Alisema injili mahali tofauti. Mbere yuko waza gufungwa, kabla hajafungwa, yakoze ingendo zitatu zivuga butumwa. Alifanya safari mara 3 za injili. Ingendo zitatu zivuga butumwa. Safari mara 3 ya injili. Kesha abantu bazabagira amatsiko. Watu huwa na shauku. Nebukari no twabaje mwari no mwishuri muna atubwira ziriya ngendo za Paulo uko zari zimeze. Sana sana tuuliza mwalimu kwa shule atuambie, atutafsirie safari hizo 3 za Paulo. Akajaribu kututafsiria. Naje nomshenaze basangize bora mu muzimenye. Pia na mimi nimejihisi tusome sisi sote. Je, mnataka kujua safari hizo? Imani bamugisha. Mungu awabariki. Isingendo rero uco zari zigendera zari zifite impamvu zibiri. Safari hizi zilikuwa na lengo mbili. Objective ya mbere, lengo la kwanza kwari gutangiza amakanisa. Ni kuanza makanisa. Kwari gutangiza amatorero. Ni kuanza makanisa. Itorero rya mbere yatangije i Korinto. Kanisa la kwanza alianza Korinto. Wapi Korinto aja Efeso. Alipotoka Korinto akaenda Efeso. Wapi Efeso aja Galatia. Alipotoka Efeso akaenda Galatia. Wapi Galatia aja Filipi. Alipotoka Galatia akaingia Filipi. Wapi Filipi aja Kolosai. Alipotoka Filipi akaingia Kolosai. Wapi Kolosai aja Tesalonike. Alipotoka Kolosai akaingia Tesalonike. Aose afungura amatorero. Hapo pote kwenye alipita alienda akifungua makanisa. Biwako muri ico gihe ubutumwa bwari bugoye, abakristo bari numva yakirwa ubutumwa bamwe babaga bihishe, ariko uyu ni wabaye imbarutso yo kuza gutangiza ivuga butumwa muri iyo miji. Wakati huo kunena injili ilikuwa ni vigumu sana kwa sababu walikuwa wanatishiwa maisha, lakini Paulo alikuwa kielelezo, akachukua nafasi ya kwanza kunena injili. Step ya kabiri, lengo la pili, yamara kufungura ayo matorero, alipomaliza kufungua makanisa haya, yasubiragayo akaza kuyasura. Alikuwa akiyatembelea mara kwa mara. Haleluya. Amen. Akaza kusura paroisse ya Rashize. Anatembelea kanisa ambalo amefungua. Sasa alikugira ngo twese turabyibuka. Hapa nafikiri sote tunakumbuka. Babaga turi mu maparoisse atandukanye, wakati tulikuwa kwa parokia tofauti. Niwe rugero ye namone muri paroisse ya Bijombo. Wakati mlikuwa kwa mfano kwa parokia ya Bijombo, harigere barafataga umwanya kuza gusura nka paroisse yo kuri Kirumba. Kulikuwa mchungaji anachukua reverend, anachukua nafasi, anatembelea parokia zingine. Akaza akareba ya paroisse ya Sidashinze. Anatembelea hizo vijiji zingine, anatembelea na angalia kama ameimarika. Yapa muri yo paroisse akaja gusura ile paroisse ilimo mwishengi. Akitoka kwa parokia hiyo anatembelea nyingine. Hiyo ni mfano wa mahali tuliishi. Nuko Paulo nawe yabigenzaga. Paulo naye vile alifanya kazi hiyo. Agasura izo paroisse. Alikuwa akitembelea makanisa ambayo alifungua. Ingendo rero za Paulo, safari za Paulo, yahagurukiraga muri Antiokia. Alikuwa akisimama akitoka kijiji cha Antiokia. Yabavuye Antiokia, akitoka Antiokia akaba ntabwo yagenda atabanje kugera i Yerusalemu. Angeanza safari kabla hajafika Yerusalemu. Akaja i Yerusalemu, kwanza anaenda Yerusalemu, akaja gusura eveki, anatembelea wakuu wa kanisa. Kandi yagerayo bohari hariyo inkingi z'itorero. Kulikuwa nguzo za kanisa Yerusalemu. Inkingi z'itorero zari nguzo za kanisa ni gani? Harawatekereza kuzo kingi ndani ari hizi tuwala musengero. Kuna yule anaweza fikiria labda nguzo hizo ni kama hizi tunaona kanisani. Ari hizo kingi, lakini nguzo hizo, harimo Petero, kulikuwa Petero, harimo Yakobo, kulikuwa Yakobo, harimo Yohana.
pia na Yohana. abo ngabo nibo bari inkingi z'itorero. Hao ndio nguzo za kanisa. Uyu munsi wakwibaza gusa twebwe muri Horebu inkingi z'itorero ni izihe? Siku hizi unaweza jiuliza, je, sisi hapa kanisani nguzo ni gani? Itorero ry'Imana riba rifitemo inkingi zaryo. Kanisa la Mungu lina nguzo. Niyo mpamvu rimwe na rimwe usanga niba habaye umwe muri mwagiye mugaba ngo ariko runaka ngo yaragize inkingi y'itorero. Labda kunaweza toka mmoja toke kanisani, lakini watu wanafikiria huyo mtu labda anaweza kuwa yeye alikuwa ni nguzo ya kanisa. Abantu bagahungabana. Watu wanajiuliza maswali kama hizo. Ariko hakaba n'umugenda, na kuna mtu mwingine abantu ntibamenye n'amakuru. Anaweza toka kanisa na watu hawezi jua mahabari. Umwaka ukaba warangira bataramenya wa muntu ko yagiye. Mwaka inaweza isha na watu bila kujua. Bivuga ko wa muntu ina maana huyo mtu ashobora kuba atari inkingi y'itorero. Huyo mtu hakuwa nguzo ya kanisa. Ariko Paulo mbere y'uko aza mu ivugabutumwa, kabla aende safari ya injili, yabanzaga kuza akanyura Yerusalemu. Alikuwa kwanza apitie Yerusalemu, akaza akabonana n'izo nkingi z'itorero, anaona na wakuu wa kanisa. Icyo yashakaga ni iki? Nini alikuwa anatembea mbele yashaka kwicisha bugufi, ni kwanza kunyenyekea mbele ya wakuu. Haleluya. Amen. Agacha bugufi, ananyenyekea, akabanza akabona n'abasaza, anaonana na wale wakuu walioanzisha, bakamusabira n'umugisha, wanamwombea baraka, bakamugira n'inama, wanamshauri pia, barangiza bakamugisha bamugaho Yerusalemu, wanampea baraka, wanamwambia nendeni katika safari. Muri iki gihe biragoye, wakati huu ni vigumu, usanga Abakristo bagenda bashumba batabizi. Wakristo wanaenda kwa safari za injili wachungaji bila wao kujua. Umuntu aragenda ageze mu Uganda, nasikia mtu ndio huyo Uganda, umuntu ukamuvanga ageze mu Rwanda, ndio huyo mwingine amefika Rwanda, akagenda abashumba tutabizi. Anaenda kwa safari ya injili wachungaji bila kujua. Abakristo tugomba kwiga nk'uko Paulo yabigenza. Wakristo ni lazima tuige kama Paulo. Mukecuru Musabwa za kuza mu Rwanda, Mama Musabwa aliposafiri kwenda Rwanda, yaje mu rugo kumusezera, alifika kwake kumwaga, arama tifite urugendo, kamwambia ninayo safari kandi ntabwo zigenza agarukira, na sijui nitarudi lini, arama tije kumusezera, nimekuja kukuaga, usabire umugisha w'Imana, niombee baraka, Imana izagendane nawe, Mungu atembee na mimi. Warangiza cha kabiri, neno la pili anasema tinarifite deni ryo gusengera, hata nilikuwa na deni kwa kanisa, aramira tidore ibishimbo narifite to kujana gusengera, akaniambia ndio hii maharagwe nilikuwa nimetoa sadaka, aramira ngo dore n'umwana narifite to gutanga, na nguo ambayo nimetoa ndio hii, aramira tidore ibintu narifite to kujanayo, wewe ugombe guhaye biragera mu bubiko bwawe, vitu hizi kwa sababu nimeona sina wakati, nipelekeeni katika hazina za kanisa. Warangiza samugisha, akaomba baraka. Urubyiruko rwacu nimuzaza mugenda kenyeji, vijana msiwe mnaenda tu hivi kenyeji, muzaza tubasabire umugisha w'Imana, muwe mnakuja kwa wachungaji wawapee baraka, tubagire n'inama na wawapee ushauri, ubabwire ngo ndazindutse, uwaambie mimi nimesafiri, ariko yangiye ntabwo zo mugabo bizagenda, lakini mahali nimeenda sijui mwendo wa safari utakuwaje, lakini utembee na baraka ambayo umepewa na wachungaji. Haleluya. Amen. Paulo leo muri hizo ngero zitatu, kwa kielelezo ama hiyo mifano tatu, amuye gusezera inkingi z'itorero, alipotoka huko Yerusalemu, atangira no kuipanga mu rugendo rwa mbere, akaanza kujipanga katika safari ya kwanza, urugendo rwa mbere rw'ivuga butumwa, safari yake ya kwanza ya injili. Aruhera hariya n'ubundi Antiokia rari, ilianzia Antiokia, agenda kwenda muri Asia ntoya, akaenda mpaka Asia ndogo. Asia ntoya muri iki gihe biragoye kuyumva, Asia ndogo siku hizi ni vigumu kuielewa, nasone sanga ni mu gihugu cha Antiokia, ni katika nchi ya Antiokia. Aho ngaho ngo niho hahuriraga abakristo bavuye mu mihanda yose, bakaza akaba ariho baza kufatira ubutumwa. Hapo ndio watu walikuwa wanakusanyikia wakitoka pande tofauti,
mukena gusoma rero urugendo rwa mbere. Kitaka kusoma safari yake ya kwanza. Tasoma katika Matendo ya ibice 13. Sura ni 13. Wera ku murongo wa 5 ugeze kuri 14. Uanze kwa mstari wa 4 hadi 12. 13 murongo wa 4 ugeze kuri 14. 13 mstari wa 4 hadi 14. Nanone wongera uje gusoma mu gice cya 14. Utasoma tena sura ya 14 no murongo wa 26 hadi na mstari wa 26. Urugendo rwa kabiri, safari yake ya pili. Urugendo rwa kabiri n'ubundi rwaheraga yaraza n'ubundi akarahera Antiokia wanatu. Na ilikuwa vile vile inaanzia Antiokia. Ngo yerekeza mu bihugu by'Uburayi. Akaendelea injili katika Ulaya. Twita muri Europe. Siku hizi wanaita Europe. Aho ngaho niho yagiye mu rugendo rwa kabiri. Hapo ndio alienda safari yake ya pili. Nalo ushaka kubisoma twihuse. Na ukitaka kusoma ushaka ku gice cya 15 usome katika sura ya 15 murongo wa 36 mstari wa 36 ndetse wongera ushaka kuri 18 utaenda hadi 18 ngere kuri 22 mpaka 21. Aho muza gusoma utakuja kusoma urasanga mu rugendo rwa Paulo rwa kabiri. Utapata safari ya Paulo ya pili. Haleluya. Amen. Urugendo rwa gatatu, safari yake ya tatu rwahereye nanone aga Antiokia. Ilianzia tena Antiokia. Safari yake ya tatu. Urugendo rwa gatatu, safari yake ya tatu twavuze ko rwaheraga no muri Antiokia. Ilikuwa vile vile anzia Antiokia. Agenda cha muri Efeso. Akaenda Efeso. Ariko uru rugendo rwagenze, lakini safari vile iliendelea. Yaragenda kongera agasubira agataha. Ilikuwa anaenda na anarudi Antiokia. Urugendo rwa nyuma ndio yafungiwemo. Safari ya mwisho ndio Paulo aliwekwa jela. Yagiye ageze Efeso. Alipofika Efeso, ntabwo yongeye kugaruka, aragenda mpaka Roma aro yafungiwe. Hakurudi Antiokia, alienda mpaka Roma na akafungwa. Izo rero ugiye kuhasoma n'ubundi muri Matendo ya Mitume. Bado utasoma katika Matendo sura ni 18 murongo wa 22 na mstari wa 22 ndetse uje ku gice cya 22 hata utaenda kwa sura ya 22 usanga urwo rugendo. Hapo ndio utapata. Kwa Wakristo leo urwo rugendo harizo twigisha. Kwa Wakristo hapo kuna masomo ambayo tunajifunza. Niyo mpamvu Wakristo tugomba kuwa Wakristo wakuze. Ndio maana sisi kama Wakristo ni lazima tuwe Wakristo ambao wamekua. Tukaza turya ibiryo bikomeye. Tunakula ile chakula ngumu. Sasa kwa wengi mkuze kuleba hara kwa Adventist. Sijui kama mnaangalia hapo kwa kanisa la Adventist. Iyo bageze ku Sabato, wakifika siku yao ya kukumbuka ya kuomba, binjira mu sengero bagasenga umwanya mutoya. Wanaingia kwa kanisa lao wanaomba muda mfupi. Barangiza bakaja mu matsinda. Wakimaliza kuomba wanajigawa kwa makundi. Bakora magrupe bakigiramo ijambo ry'Imana. Wanafanya makundi ili wasome neno la Mungu. Kuko ijambo ry'Imana niryo ridukomeza. Kwa sababu neno la Mungu ndilo nguvu. Litulinda imiyaga turi guhura nazo muri iki gihe. Linatulinda zoruba ambazo tunakumbana nazo. Itorero ko rahura n'imiyaga myinshi muri iki gihe. Kanisa linakumbana na zoruba tofauti. Umukristo rero udashikamye utarusha ijambo ry'Imana baraza bamango badukurikire akagenda yirukanga kubera ko ijambo ry'Imana ntabwo rigize neza. Mkristo ambaye hajakula neno na akue, ndio maana natanganywa na mtu yeyote kwa sababu hajakuwa katika neno la Mungu. Umukristo rero utarari ijambo ry'Imana ngo arisoma ngere neza baraza bakamubwira ko none ngo twafunguye ngo dukurikire se kuyima. Mkristo ambaye hajasoma neno la Mungu anadanganywa na mtu yeyote. Watu wakifungua kanisa wanamwambia tufuate na twende, na anawafuata. Unawafuata kwa sababu gani? Umukristo rero nyawe tugomba kwigira kuri Paulo. Mkristo wa kweli ni lazima tumuige Paulo. Paulo mu rugendo rwiwe yahuye n'imiyaga myinshi. Paulo katika safari yake alikumbana na dhoruba tofauti. Tuanza kuleba imiyaga yahuye nayo. Tutaangalia dhoruba ambayo amekumbana nazo. Haruko kwa imiyaga itatu turibuze kubabwira mukanya. Kuna dhoruba tatu ambayo tutaongelea. Tuanza kuleba niba nawe uwo muyaga wani yenu utakuja kujichunguza nawe maisha yako kama umekumbana na dhoruba hiyo. Intego yacu ngo twite
kumiyaga uhura nayo. Lengo usijali dhoruba ambazo unakumbana nazo. Paulo rero agera igihe cyo gufungwa. Paulo bamunyuza mu nyanja ya Mediterane, wakampeleka akipita njia ya maji. Amaze kugera muri ayo mazi, alipopita katika bahari hiyo, yari kumwe n'abacuruzi bari bavuye hano mu gihugu cya Egypte. Alikuwa na wafanyabiashara wengi ambao walikuwa wametoka katika nchi ya Misri. Hali muri Misri tayari gihugu chezaga ingano nyinshi. Misri walikuwa ni walimaji wa ngano. Kubera ko cyari ko gusagurira Iroma habaga ari ahantu hateranira abantu benshi, bikaba ngombwa yuko bagomba gukonsoma ibintu byinshi. Kwa sababu hata hiyo mavuno ya ngano walikuwa wanauza mpaka Roma. Ndio maana walikuwa wanapeleka chakula huko. Paulo lero arafungwa, ashirwa muri bwa bwato. Paulo akafungwa na akampeleka katika merikebu. Ubwato bugiye guhaguruka, merikebu ilipokaribia kusimama, bali kumwe nabo bacuruzi, alikuwa pamoja na wafanyabiashara hao. Paulo abagira inama. Paulo akawashauri, arababwira ngo aya mezi turimo y'ukwezi kwa munani, akawaambia miezi hii na mwezi huu wa 8 tu, uko mwezi tukuza kuba imiyaga myinshi, ni mwezi ambao unakuwa na dhoruba mingi. Natembeleye muri Tanganyika. Yeye ametembea katika ziwa Tanganyika. Yenda nawe haruwa waranyuze. Inawezekana na wewe pia umepitia. Tangu wanyuza Uvira haligemuza muna ya Mihengeri. Ama umekaribia hapo Uvira ukaona vile dhoruba. Umuhengeri uba mwinshi muri ayo mezi, mu kwezi kwa gatandatu kwa karindwi kwa munani, ni mu gihe cy'umuyaga mwinshi. Mwezi ya 6, ya 7, ya 8 hapo kuna kuanga dhoruba nyingi. Abwira abasirikare, akawaambia wanajeshi ambao wamemfunga, arababwira ngo ntabwo ntinye kuza gufungwa. Akawaambia mimi siofii kwenda kufungwa. Aramwa musivye no gufungwa ngo no gupfazagwayo. Hata si kufa peke yake na asikufungwa peke yake, najua ya kwamba hata kufa nitakufa. Araberere ngo nimureke mwegujana muri aya mezi n'amezi mabi n'amezi y'umuyaga, uyu muyaga ni mwinshi dushobora kuzarohomera muri aya mezi. Akawashauri tuache tusitembee katika mwezi huu. Hii ni mwezi ya dhoruba katika bahari. Abantu barabisuzugura, watu hawakumsikia Paulo. Abantu banga kumumva, watu hawakumsikia Paulo. Ichombo baragizitura, wakafungua merikebu na wakaenda. Wamara kuzitura, walipofungua merikebu na wabaza guhura n'umuyaga, wakakumbana na dhoruba. Umuyaga waruturutse mu majyaruguru. Dhoruba ilikuwa inatoa mashariki y'uburasirazuba bw'icyo gihugu, ilikuwa inatoka magharibi mashariki ya nchi hiyo. Kubera ko hari hagati y'imisozi, umuyaga umukaviriya unukaviriya yose ikazigahurira hamwe. Bahari hiyo ilikuwa ni katikati ya vilima, pepo inatoka huku nyingine huku, zinakupatana mahali pamoja. Dera kubera ko umuyaga urabaye mwinshi, kwa sababu pepo ulikuwa unavuma kwa nguvu, abantu ngo batangira kwishakira handi hantu ngo banyuze ubwato. Wakaanza kufikiria vile wataongoza merikebu. Umuyaga ukomeza kwiyongera ari mwinshi, upepo ukazidi. None abantu bamaze gutinya cyane, watu walipohofia sana. Malaika w'Uwiteka Imana, malaika wa Bwana, kandi bavuze ngo malaika w'Imana ubwo ni Yesu Kristo waraho. Wakisema malaika wa Bwana wanamaanisha Yesu Kristo. Araza aramusanga, akamtembelea Paulo. Araza aramwiyereka, akamfunulia Paulo. Aza amuha gahunda yose y'urugendo, akampea programu yote ya safari. Haleluya, amen. Sasa nawe Imana izuba gahunda y'urugendo. Je, Mungu nawe pia anakufunulia kwako na kupea programu ya safari yako? Umukristo washiditse neza, Mkristo ambaye ameomba vizuri, Imana izitugira gahunda y'urugendo. Mungu anakuambia, anakufunulia safari yako. Mwene data aravuze ngo gatano ni mugoroba Imana hari cyo yakoze ku bw'abari y'abana. Ndugu amesema Friday kuna vile Mungu ametenda kwa ajali ya watoto. Natwe turi kumara mu gitondo Imana iratubwira. Hata na sisi pia asubuhi kuna vile Mungu ametufunulia. Kandi none natubwira ngo musengere abana bato. Pia Mungu akasema ombeeni watoto wadogo. Na gatano mu gitondo, Friday asubuhi. Nicho chifuzo twasengeye. Hilo ndilo ombi tuliomba. Tubwire Imana ngo Mana tukwita abana batoya. Tukaomba Mungu linda watoto wetu. Imana yo kabyara, Mungu mwenye neema iradufasha akatusaidia, ikinga ukuboko, ikalinda watoto kwa ajali. Mungu ni mwaminifu.
kubera ko yari yabonye uriya rugendo, kwa sababu alikuwa amefunuliwa safari hiyo, bituma abahumuriza, akawafariji wale walikuwa na yeye, aravuga ngo dukomeze tugende, akawaambia tuendeleeni na safari, tushakishe aho twabonekirwa, tuangalie mahali tunaweza ona kwa kuko yabona yuko batazapfa, kwa sababu mimi nimefunulia hatutakufa. Icyizere kuba bari kumwe ngo gitangira kuyoyoka, niko twasomye. Ile imani ya watu ambao walikuwa na Paulo wakaanza kushakia, abantu batangira kubabaika, watu wakaanza kuwa na mashaka, kubera ko babona yuko urupfu rubegereje, kwa sababu walikuwa wanaona kifo mbele yao. Paulo rero avuga ubutumwa hariya bita Sidoni ni Tiro. Paulo akanena injili katika mji wa Sidoni na Tiro. Ubwo bari bamaze gupaki ubwato, umuyaga wabaye mwinshi, hapo walikuwa hapo wamepaki hiyo merikebu, ngwagera kuri ico kirwa, none ngo abantu ngo bamubone, ngo abantu baramikanga. Walipovuka mahali hapo watu wakamshtukia sana, kubera ko yasanze hari impunzi zari zarahunze igihe cha Stefano. Igihe Stefano yapfaga, abakristo benshi barahunze bakwira isi yose, none ngo bagereyo babonye Paulo barabati, uyu si wa wundi waduhigaga wamaze abantu. Walipovuka bahari hiyo wakapata watu ambao wamekimbia mauaji ya Paulo. Walipomwona Paulo wakashituka sana. Je, Paulo ni huyu mwenye alikuwa akitua huko Yerusalemu? Wakashituka sana. Abantu baje kuzakira, watu walikuja kukubali Paulo, bemera Paulo, wakamkubali Paulo, barasabana, wakakuwa marafiki, basenga Imana, wakaomba Mungu. Narimo soma icyanditswe zera, ilikuwa nikisoma neno la Mungu, ugiye hariya ku murongo 38 w'iki gice, kwa mstari wa 38, abantu ngo bari bananiwe gutandukana, watu walikuwa wamekuwa marafiki, kuachana ilikuwa ngumu. Mwibuke kera abakristo ba kera, hapo mbeleni wa Kristo, iyo basengaga batindaga no gutandukana, ugasanga ni huduma yasibiye, wakifanya maombi kuachana ilikuwa ni vigumu sana. Rero reka turebe ayo moko y'imiyaga bahuye nayo. Acha tuangalie zoruba hizo Paulo alikumbana nazo. Bahuye n'imiyaga igera no muri 3. Wamekumbana na upepo ya uko 3. Uyu muyaga wa mbere bita Arukuro. Upepo wa kwanza ambao unaitwa Arukuro, sijaiona hapo kwa Kiswahili kidogo. Ni mstari wa 10 na 20. Uyu muyaga rero ngo bagihura nawo, walipokumbana na dhoruba hiyo, umuyaga ngo baturuka imbere, upepo ukatoka mbele zao. Umuyaga uturutse imbere ni mwe wa Kristo. Upepo ambayo umewatangulia mbele ni mbaya sana. Nuwako ni ubwato ni bukomeza. Upepo ama zoruba ikigonga merikebu, merikebu haiwezi endelea. Bukomeza au moyo nusubiri nyuma. Kuliko iendelee inarudi nyuma. Cyangwa yenda ugatanga hirya no hino. Ama utangatange kwa maji. Ngo bagira iminsi 7 bahaye bagenda batazi bagana. Wamefanya siku 7 katika bahari na hawajui wanakotoka na kwenye wanaenda. Muri Tanganyika niko msagendaga muri ayo mezi. Katika Tanganyika Lake ndio ilikuwa hivyo. Iyo babaga ugikane mugahura n'umuyaga. Ukisafiri kwenda Kalemi ilikuwa ni hivyo hivyo. Rimwe na rimwe ari umuyaga waza kushadikirwa muri Tanzania. Wakati mmoja upepo ulikuja unakupeleka Tanzania na wengi. Cyangwa se baba ugikane nuko kushadikirwa bwari. Ama ukienda Kalemi na piga kona unaenda mahali pengine. Cyangwa se ukakushanusha muri Zambia. Ama inakupeleka Zambia. Uko ni umuyaga wagendaga. Hivyo ndivyo upepo ulikuwa unafanya. Huo ni umuyaga wa mbere bahuye nawo. Huo ni upepo wa kwanza Paulo alikumbana nao. Ariko abantu barataka cyane, ariko kubera ko ari Imana yari yamubwiye akomeza kubafata umutima. Watu wakalia sana kuhofia maisha, lakini Paulo akawafariji. Nawe wali guhura n'ico kigerageza.
Labda na wewe pia umekumbana na zoruba kama waba uri hiyo. guhura n'ikigaragazo nk'icyo. Unaweza kuwa unashinda kama zinginezo kama Imbere hiyo. yawe hari umusozi uhari. Mbele unaona kama ni mlima. Wareba inyuma ukabona n'umuntu utagisubiyeyo. Ukiangalia nyuma hawezi rudi nyuma. Ariko Paulo yari afite kwizera ko bazahuka. Lakini Paulo alikuwa na imani ya kwamba watavuka. Umuyaga wa kabiri, Pepo wa pili wita ruhuma. naitwa hivyo. Uyu muyaga wa ruhuma, Upepo wa pili huo nawo waje ukaze nono kuruta wa wundi. ulikuwa ni wa nguvu zaidi kuliko wa Ubwato kwanza. bwakubitwaga mu mbavu, Upepo ulikuwa unagonga kando ya ubundi mbele, bwakubitwa imbere, moja mbele, nyingine side, ubundi zingine bwakubita inyuma. nyingine inapiga nyuma. Noneho abantu batangira kuvuza induru, Watu wakaanza kulalamika, barabangwa se turakora iki? wakajiuliza, je, tufanye nini? Nibutse wa munsi wa Yona. Nakumbuka siku ya Yona. Yona amaze gutuma ngo nagende i Tarusizi kuburira abantu, Yona alipotumwa kwenda Ninewi, arahunga ashaka kuja i Tarusizi. akakimbia ili aende Tarsisi. Umuyaga umaze kuba mwinshi, Pepo ulipovuma akakuwa mwingi, abantu ngo bigira inama yo gufata imizigo ngo bayijugunye mu nyanja. watu wakachukua mizigo na kurusha kwenye. Rimwe na rimwe natwe harige dushaka ibibazo aho bitari, Sometimes tukikumbana na shida tunatafuta majibu mahali aho hapo, ushakishije igisubizo gitangwa n'Imana ugashakira wenyine kwishakira inzira. kuliko utafute jibu suluhu inayopeana na Mungu. Wewe mwenyewe unajishughulisha. Ushobora wenyine kwishakira inzira ikagutera igihombo. Unaweza tafuta njia kwako binafsi na unaangamia. Aba bacuruzi bari bafite ingano bakuye mu giputa baranguye, Hao wafanyabiashara walikuwa na biashara zao, baravuze ngo nta kindi twakora, reka dufate imizigo yose tuyirohe mu nyanja. lakini walifikiria kuomba, acha tutupe mizigo yetu katika bahari ndio tupumzike. Ariko kwari ukwibesha. Lakini ilikuwa ni kujidanganya. Imizigo yose bayimarira mu nyanja, Mizigo yao yote wakaiweka kwenye bahari, kubera ko bari bahuye n'uwo muyaga. kwa sababu walikuwa wamepatana na upepo. Bari bahuye n'umuyaga ukomeye. Walikuwa wamepatana na kukumbana na upepo mkali. Murumva ko nta yindi shwa bari bafite. Hakuna njia nyingine wangefanya. Babatega turebere kuko ubwato bwagoroheye. Acha tuangalie kama safari yetu inaweza kuwa rahisi. Bafata imizigo yose bayita mu nyanja, Mizigo yao yote wakairusha kwenye maji, kandi n'ubundi inyanja ikomeza n'ubundi kwihira. lakini zoruba ilikuwa ni ile ile, haikusimama. Ibindi byo twavuga ko dushobora kuba natwe itorero riri gukubitwa n'umuyaga. Hii ndio tunaweza sema kuna wakati kanisa inakumbana na upepo tofauti. Ariko niba itorero rihuye n'iyo miyaga, Lakini kama kanisa linakumbana na upepo kama ni huu, uruhare rwawe nk'umukristo guhagarara mu kuri. ni kwako kusimama binafsi na usimame katika ukweli. Duharanire kwizera kwacu uko twahamagawe. Ubushize twari dufite topiki ngo twongere turebe uko twahamagawe niba tukiri kwako. Ni lazima tusimame katika, tupiganie imani yetu na tuangalie vile tulipoanza katika safari ya imani na tuipiganie. Urubyiruko rwacu, Vijana wetu, ni mwebwe mudutera ka wasiwasi. nyinyi tukiangalia tunaona hamjakuwa. Kubera ko urubyiruko hari igihe mwumva ibigasweho mukirukanga. Vijana wanaangalia mambo ambayo ni hali ni ya kisasa, wanaenda mbio. Ariko mushikame uko mwahamagawe. Lakini imarikeni katika imani vile mlivyoanza. Haleluya. Haleluya. Uko mwahamagawe ariko mushikame. Vile mlivyoitwa katika imani, imarikeni katika imani hiyo. Ababyeyi bacu twakundi mwatangiye ariko mushikame. Wamama vile vile imarikeni katika mwito wenu vile mlivyoitwa tangu zamani. Amagambo wahora n'amagambo akubera umusozi. Unaweza Ariko genda ushikame gusa. Unaweza kumbana na zoruba ya maneno, lakini imarikeni imani. Muri iki gihe intumwa zaratotejwe, intumwa zahuye n'uwo muyaga, ariko intumwa Pawulo yakomeje kwihangana. Araba ngo nubwo nabagira inama yo kutagenda muri uyu muyaga mukabyanga, ariko araba ngo n'ubundi reka dukomeze. Mitume walikumbana na shida hata ikafika kuhofia maisha na kufariki, waliuliwa, lakini mtume Paulo alisimama kama mwanaume na akaendelesha injili. Imiryango ishobora guhura n'uwo muyaga. Mafamilia yanaweza kumbana na upepo kama huo. Ushobora kubyara abana bagakunanira. Unaweza zaa watoto na watoto wanakushinda. Kandi nawe
wengine, ariko menya ngo n'umuyaga uri guhura nawo, lakini jua huo ni upepo ambao unakumbana nao. nugira kwizera uwo muyaga uzawusimbuka. Ukiwa na imani, upepo huo utavuka. Haleluya, haleluya. twazamure sicyubahiro, Tuinue mikono. Paulo yarebaga aho bari bageze mu nyanja hagati. Paulo aliangalia mahali walikuwa kwenye baharia, arabana n'ubwo baduhura n'uyu muyaga ejo tuzamuka, lakini akasema hata kama iwe vivyo, lakini tutavuka. bagira ahantu ngo bahagira iminsi 7. Ilifika walifanya siku 7 katika bahari, n'ubundi barakomeza, wakaendelea na safari bongera kandi ku bindi minsi 14 bari muri wa muyaga n'ubundi, mpaka hata walifika na siku 14 bado kwa zoruba hiyo. ariko hari icyo Imana yari yaravuze, lakini kuna lile Mungu alikuwa ametamka. mureke tuzaza twita ku cyo Imana yavuze. Acheni tusimame kwa lile Mungu alitamka. Haleluya, Amen. ese yari udafite icyo Imana yavuze? Je, katikati yetu kuna yule ambaye hajajua kile Mungu amesema kwake? Hari abantu bakunze kwibagirwa, Na watu huwa wanasahau. uzagera ufate akajenda kawandike, Angalia mahali katika kitabu, uvuge ngo andika, dore Imana hari icyo wavuze itariki iyi. sema Mungu, ona yale umesema tarehe hii na hii. Mana hari icyo wavuze itariki iyi. Mungu, kuna siku ambayo ulisema tarehe hii. uvuye ngo nubwo n'abandi guhura n'imiyaga, ariko hari icyo batuvuzeho, umunsi umwe tuzamuka. Hata kama nakumbana na dhoruba, lakini kuna siku moja tutavuka. Haleluya, Haleluya. siko turabumva. Tunasikia hayo. Uyu munsi uri mu kigeragezo, uyu munsi uri mu butayu, uyu munsi uri mu kibazo gikomeye, ariko nubwo uri muri icyo kibazo, menya ejo uzamuka ugere ku cyo Imana yavuze. Leo uko katika shida, leo uko katika jangwa, leo uko katika shida tofauti, lakini ujue utavuka. Umuhengeri uri guhura nawe, Dhoruba ambayo unakumbana nayo, wewe kumutinisha, usihofu sana. Paulo yaza gutinya uriya muhengeri. Paulo angehofia dhoruba hiyo. Abarokore twari kuba tugize sheke, Wakristo tungekuwa tumepoteza kitu ya maana. bashumba uwo muyaga namwe mwahura nawo, Wachungaji pia vile mnaweza kumbana kandi muri nayo. guhura nawo, Inawezekana mnakumbana nayo. ariko umushumba gari n'umuntu nk'abandi, Lakini mchungaji naye ni mtu kama wengine. ariko kugira ngo uzaneshe, Lakini ili ushinde, nuko iyo miyaga yaruhuma ni katika hizo dhoruba tofauti, iza yakukubita ikikugonga igasanga urutare. napata wewe ni mwamba. Haleluya, Amen. igasanga urutare, Napata wewe ni mwamba. yasa ikoza igakubita ikagenda, Dhoruba hiyo ikigonga na inapitia, ubuzima bugakomeza. maisha na inaendelea. Rero bashumba dukomeze, Wachungaji tuendelee, nubwo turi guhura n'intambara, hata kama kuna dhoruba tofauti, ariko nyiri bwato arahaje. lakini mwendesha merikebu ako. Haleluya, Amen. nubwo duhura n'izo bibazo nyiri bwato arahari. Naoza wa merikebu ako. Nibutse inkuru imwe barimo batubwira hano, Nakumbuka historia ambayo wametuambia hapa y'umuntu wari utwaye indege, ya mtu ambaye alikuwa ni rubani wa ndege. noneho umwana arasinzira, Mtoto wake alikuwa na mtoto akalala kwenye abantu ndege. baraza baramukangura, atese bati bamenye ibyabaye. Watu wakamwamsha, je, wewe haujajua yale yametendeka? Ese habaye iki? Kauliza, je, ni nini imetendeka katika Ese wewe ndege? ureba hariya mu ndege amatara ari gucana? Je, hauone katika ndege kwamba mataa inawaka isiyo ya kawaida? Ubundi iyo uri mu ndege, Kwa katika ndege iruhande rwawe hano hapa kando na wewe barakubwira ngo haba hariho agataburo kanditseho amabwiriza. kuna mahali kumeandikwa ubao. Bakakubwira ngo nubona impanuka zibaye, Wanasema ukiona ajali, dore ahantu ushobora gusanga umukandara, angalia hapa, unaweza pata mshipi. dore ahantu wabona akashiri. Kuna mahali unaweza pata nguo ya kuvaa. Icyo gihe urakubita karo kurugi, Unafungua mahali hapo, gakibuke numare wijugunye hasi. tukipatwa na ajali utafungua dirisha hii na ujirushe. Niko mu ndege bimera. Hapo ndizo sheria za kuenda kwa ndege. Noneho umwana ngo baza abatse habaye iki? Mtoto huyu akauliza watu, je, ni nini imetendeka? Baramatse abantu bareba amatara yacanye danje. Je, wewe hauoni mataa inawaka ya nyekundu ya danja? Baratse none sare amatara asobanura iki? Akauliza, je, mataa hiyo inamaanisha nini? Barabatiriye ni danje. Tumeingia katika shida.
aya na matara danje. Hii mataa ni ya shida. Tini aya nasho agaragaza ko indege igiye guhanuka. Ni mataa inaonyesha kama tunaingia kwa ajali. Umwana barawindukira barabaza ko se ngo ninde utwaye indege. Mtoto akageukia akauliza, je, ni nani rubani wa ndege? Papa wewe ni piloti. Baba yake ndiye alikuwa anaendesha ndege. Warabera ngo papa wawe n'uyitwaye ariko afite abandi bamwitona bako pilote bamufasha ngo nabo baricaye ariko so niwe uri kuri phone. Wakamwambia baba yako ndiye rubani anaendesha, ijapo kuna wengine wanasaidiana, lakini yeye ndiye anaendesha ndege. Umwana rero niba yari yerusa aravuga ati apfa kuba ari papa uri hariya. Mtoto akawajibu, hata kama tumeingia kwa shida, lakini kama baba yangu ndiye ile naamini baba. Apfa kuba umusari utwaye ndege. Kama yeye ndiye anaendesha ndege. Mwembe mutuse turahura. Nyinyi imarikeni ama tufarijikeni, tutaenda na safari. Mukanya gatoya wone ndege itangiye kuja kuri gahunda. Kwa muda mchache tu ndege ikachukua nafasi na ikaenda. Ngo bagera ku kibuga batako sisina babwiye ko data warumwe. Walipotua chini akawaambia, Yesu niwaambia baba yangu atatufikisha salama. Uko niko data iyo ari mu bwato. Hivyo ndivyo ilivyo baba yetu akiwa katika merikebu. Data uri mu muryango wawe. Baba katika familia yako. Data mugendana nawe. Baba ambaye mnatembea na yeye. Ntacho baba muri kumwe nawe. Hakuna kitu chochote kinaweza kudhuru mkiwa na yeye. Haleluya. Amen. Bakristo bene data. Wakristo ndugu, tukeneye imbaraga. Tunahitaji nguvu. Inguge isakumeleka. Merikebu wakati ilikuwa inakaribia kupasuka vipande. Twasome uyu Dr. Luka. Tumesoma huyu daktari Luka ambaye ameandika. Ndetse na Marko bari kumwe. Pamoja na Marko walikuwa na yeye. Basi kuandika iyi nkuru, walipokuwa wakiandika kitabu hiki, bashaka kugaragaza imbaraga z'Imana. Walikuwa sana waonyeshe nguvu za Mungu. Bagaragaza ko Imana yacu ifite imbaraga. Walionyesha kwamba Mungu wetu ni Mungu mwenye nguvu. Ibisasa ngaho uzari bikomeye imbere y'Imana bizari ubusa. Yale yanaonekana ni magumu sana mbele ya Mungu. Imana yaravuze kigomba gusohora. Kile ambacho Mungu amesema kitatimia. Haleluya. Amen. Imana yakuvuzeho kizasohora. Kile Mungu amesema kwako kitatimia. Ubwato kubera ko hari ico Imana yari yeretse umukozi wayo. Kimerikebu kwa sababu kuna lile Mungu alikuwa amesema kwa safari hiyo. Umuyaga umaze ngo kuba mwinshi. Zoruba ilipokuwa mingi, ngo baza kubona ngo kandi kato ngo kari ku ruhande. Wakapata ingine merikebu hapo kando. Barabangoreka ubwato cyangwa se merika bote kugira ngo tuzumve. Barabangoreka tuyikurure tuyishira kuri igicombo kinini kubera ko bwari ubwato bw'imbaho kandi Imana yamubwiye ngo uzamuzambuka mutagize ikindi mwishirikirijeho ngo bamwe bakandagiye kutubaho. Wakafikiria kutoka kwa hiyo merikebu waingie kwa hiyo ingine ili wafike salama, lakini kuna lile Mungu alikuwa amesema. Haleluya. Amen. Imana yacu ni nyamaboko. Mungu wetu ni Mungu mwenye nguvu. Imana yacu ifite ububasha bwo gutegeka. Mungu ana uwezo wa kuamuru na kunyamazisha kitu chochote kikugoye. Neno lolote ambalo linakusumbua. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Data afite ubushobozi. Mungu ana nguvu bwo gucecekesha, ya kunyamazisha, bwo gufata mpiri, ya kushika mateka, kandi tudose arabishoboye. Mambo hayo yote anayo uwezo. Icyo tugomba gukora, kile ambacho kinatustahili ni ukumenya ko turi mu bwato, ni kutambua kwamba tuko katika merikebu, ni ukumenya ko turi guhura n'imiyaga, ni kutambua kwamba tunakubana na dhoruba, ariko nanone tukazirikana kukweli Imana yavuze, lakini tunasimama kwa neno ambalo Mungu amesema. Uyu mwana w'Imana, huyu mtoto wa Mungu, afite rero ubwo bubasha, ana uwezo, afite ubwo bushobozi, ana nguvu na uwezo, kandi arabishoboye, na mamlaka, na anaweza. Abigishwa ngo bari kumwe na Yesu, wanafunzi walipokuwa na Yesu, ngo bamaze gusinzira, walipolala, Yesu aryamye, Yesu alipolala, baraza baramubwira ko se bamenye makuru, wakamwambia, je, umejua habari? Ese ntiwamenye ko ubwato bugiye kutumena? Je, haujajua kama
kwamba hii merikebu inataka kutuamsha kwenye maji. baraza baramuzutsa ati Yesu wazuka, Wakamwamsha yeye Yesu, tumeangamia. dore ubwato bugiye kutumena. Ona tunaangamia. Yesu arazuka, Yesu akaamka, atuliza inyanja. akanyenyekesha bahari. Ikibazo kimeze nk'inyanja ku buzima bwawe, Shida iceceke mu izina rya kama Yesu. iko kama zoruba, inyamaze katika jina la Yesu. Iceceke mu izina rya Yesu. Itulie katika jina la Yesu. Abigishwa babibonye, Wanafunzi walipoona hayo, barabate timononi inyanja mumfi. wakashangaa sana, kwa kuwa bahari, hata bahari na tii. Ababigishwa Wanafunzi bari bamenyere ko Yesu akora ibitangaza, walikuwa wamezoea ishara Yesu ambaye alikuwa anatenda. babonye Yesu ahindura divai, Waliona Yesu akabadilisha maji kuwa divai. bari babonye uburyo Yesu yakijije abarwayi, Waliona vile Yesu aliponya wagonjwa. bari babonye uburyo Yesu yakora ibitangaza mu mirimo itandukanye, Waliona vile Yesu alitenda ishara na miujiza. babonye aho umuntu atabwa mu ntare, intare ishonje, aho kugira ngo imurye, ahubwo ngo igahinduka foteye akayisegura. Waliona vile wakina Danieli warusha kwenye tundu la simba, kuliko simba ziwameze wakalala na simba. Bongera bareba abantu bafata bakajugunywa mu muriro ari bazima, umuriro wabo ugafata abantu bari babashugunyemo, babandi bagatambuka ari bazima. Waliona vile watu walirusha katika moto, na watu hao hawakuchomeka hata nguo. Ariko ngo barebe igitangaza koze cyo gucecekesha umuyaga, Lakini walipoona ishara ya kunyamazisha bahari, abantu barakangara, hao watu wakashangaa sana. abantu baratinya, Watu wakashangaa sana. basanga Yesu azazura abapfuye, Wakapata Yesu anafufua wafu, kuko ubwo bashara uhawe. nguvu na mamlaka ako nazo. Dusomere Yesaya, mwanditsi Yesaya, Naweza soma katika kitabu cha nabii Isaya, ibice 20:34. sura ni 40 na 34. 40 na 31. Wumve icyizere isezerano Imana iha aba bandi bagiseye. Tusikie ahadi ambayo imepewa wale ambao wanamwamini Mungu. Ngaho dusomere. Naweza soma. Aravuze ngo ariko abategereza Uwiteka, Ariko abategereza Uwiteka, bali wao wanamngojea Bwana, bazasubizwamo itegesha, watapata nguvu mpya. bazadumbakira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Uyu muhanuzi Yesaya n'abarabibona, Nabii Isaya akafunuliwa hayo, areba ngo abategereza Uwiteka, akaona wale ambao wanamngojea Bwana, babandi batari gutinya ya miyaga, wale ambao hawatishwi na zoruba. araba ngo abategereza Uwiteka, Akasema wale ambao wanamngojea Bwana, aba ngo bazasubizwamo imbaraga. hao watajazwa nguvu mpya. Icyampa uyu mwaka turimo, Right, mwaka huu kugira ngo Imana igusubizemo izindi mbaraga. Mungu akupe nguvu zingine. Birashoboka ko ugenda ucika intege muri uru rugendo, Naweza kata tamaa, ariko umwami Yesu aratubwira ngo abo ngabo bategereza ngo azabasubiza mu izindi mbaraga. lakini nabii huyu anatuambia ya kwamba wale wamngojea Bwana watavaa nguvu mpya, kandi ngo bazambikwa amababa, na watakuwa na mabawa kwa kundi ngo n'igisiga kiguruka. kama vile tai inaruka. Abo ngabo abizeye Imana, Wale ambao wanamwamini Mungu, babandi bahura na ya miyaga bagatambuka, wale ambao wanakumbana na zoruba wanapita, abo ngabo hao bafite isezerano ko bazambikwa imbaraga. wanayo ahadi ya kwamba watavaa nguvu Bakristo mpya. tuzambikwa izindi mbaraga. Wakristo tutavaa nguvu mpya. Haleluya. Amen. Uzambikwa izindi mbaraga. Tutavaa nguvu mpya. Uzahabwa gusengera abarwayi. Tutapewa kuponya wagonjwa. Uzahabwa gucecekesha ngezo Tutapewa zuzabikwemerera. nguvu ya kunyamazisha nguvu zote za giza, Kubera ko iri Imana icizere. kwa sababu umeamini Mungu. Yesaya 40:13. Isaya 41 na 13. Yongera duha ikindi cizere. Akatupa tumaini lingine. Arabangu Uwiteka azagufata ukuboko.
akasema Bwana atakushika mkono, ngo mubwire nti na nikwambie eti uruwaje ndagutabaye, wewe ni wangu, nimekuja kukusaidia. uruwaje manuwe no kugutabara, wewe ni wangu, nimekuja kukusaidia. Ijambo rero ni ryawe uyu munsi, Neno ni lako leo. Yesu aravuga ngo ndaje manuwe no kugutabara kubera ko wemeye kugendana naje. Bwana Yesu amesema nimeshushwa na kukusaidia na kukushika mkono. Aravuga ngo nzagufata ukuboko, nitakushika mkono, nzagushoboza, nitakuwezesha. Boni wanyura mu mazi, pitia katika maji, ngo ntabwo azaguteba hata kubeba. Bakristo, Bakristo, ntabwo amazi azabatemba, maji haitawapeleka. Urubyiruko, ntabwo amazi azagutembana, maji haitakudhuru, kubera ko wamaze komatana n'Imana, kwa sababu umeunganishwa na Mungu. uwomatanye n'Imana neza, yule ambaye ameunganishwa na Mungu abashinganye, ana assurance, arashinganye, ana assurance. Mwone macha mu muriro, Kipita katika moto, ngo ntabwo muzasha, hamtadhulumiwa na moto. mwone mwagera mu mivu, Ukipitia katika nimwagera mu mazi ntabwo azagutembana, hata ukipitia kwa maji hakuna kitu kubera ko kitakufanya, nagucunguye, kwa sababu nimekuokoa kakugira uwanje. ukakuwa ni wangu. Icyampa uyu munsi Ingenisaidia leo hii tukaba abageni ba Kristo, tuwe bibi arusi wa Yesu Kristo, tube icyitegerezo mu Kristo mwiza, ni wa wundi ashaka guhungabanywa n'iyo miyaga twabonye, tuwe kielelezo kama wa Kristo. Mkristo ambaye ameamarika ni yule ambaye anakubana na dhoruba hazimfanyi kitu. ejo niduhura n'imiyaga yagukubise hanze, Kesho ukipatana na dhoruba tofauti, ugakurikira amagambo araha hanze, na unafuata maneno kama hayo, ukagenda wirukanka ushakisha aho wabona Imana, ukienda utafuta Mungu mwingine, kandi Imana tugendana nayo, na Mungu bado uko na yeye, abantu bazakora ariko runaka uriya ntabwo yarakuze, hapo itaonyesha kwamba wewe bado mtoto mchanga. abantu bazareba basange wabukira umwana muto, Hapo watu wakikuangalia wataona wewe bado mtoto mureke mchanga. dukomerere muzo twizeye, Imarika kwa imani, mureke dukomerere mu itorero ryacu. imarikeni katika kanisa. Umukristo mwiza ntaza jarajara, Mkristo ambaye amekuwa hakumbwi na dhoruba sizo zote. babivuze mu kawe, umukristo washikamye wirinde kujarajara. Kuna yule amesema ya kwamba Mkristo sio vizuri kupiga huku na huku. Nibuka mu 2019 Mwaka wa 19 hapa ni hakurya ndi mu kazi, alikuwa katika nchi nyingine huko Ngabo. hana abantu barampamagara, Walikuwa watu wakampigia simu, barambati rero twabone tugiye gusohoka mu itorero, wakamwambia sasa sisi tunataka kutoka katika kanisa hili, none ikintu twifuza ile ambacho tunahitaji kwako ni uko tugendana nawe, ni lazima tutoke na wewe. ndavuga ndetse njewe ndi Ambia mimi nani? bambira izina ryanjye, Akawambia wewe Nehemia. nari umukristo, Yeye alikuwa Mkristo kama nari kawaida, umushumba, alikuwa bado kwa mchungaji. ndababwira ngo mwanyibesheho, Ambia mmejidanganya kwangu. ni ukuri niko nababwiye, Hiyo ni kweli, aliwaambia ndababwira ngo hivyo. mwibeshe adresi. Akawambia mmejidanganya. Rero niba ukoroganye n'umuntu runaka, Sasa kama ukikorogana na mtu mwingine, reka uwo muntu ari babakurikirana bombi, hata hao watu wazozana wao wawili, abo ngabo nibo bazi icyo bapfuye, hao ndio wanajua kile wanazozania. nawe uza kunyunyisa n'uza kugufana, Lakini wao kuja kuniingiza kwa shida hiyo, ndababwira kose ntabwo narikwa, akasema kosa hilo siwezi ingia. ndabandi rero mwibeshe, Akamwambia umejidanganya, ugenda ushakira ahandi, enda utafute wengine, kuko ntabwo ari jewe wibeshe adresi. kwa sababu yule ambaye ulikuwa unafikiria si mimi. Uwo mukristo wakuze, Mkristo ambaye amekomaa, iyo miyago urayicaza, dhoruba hiyo unanyamazisha. n'utwo tujuru watumva, Hata sauti kama hayo, kirazira kuba indyarya, hiyo ni mbaya. tuzaba indyarya. Mtu kuwa mtu mwenye simaminifu. Umuntu umwe ati niba ufite iyerekwa ryawe, Kama uko na vision yako, bikomeze, endelea. kuko biratuma umugani muvuga ubutumwa bwamamaza Biblia inaturuhusu
kunena injili mahali popote, ariko jewe n'Imana yavuze, lakini kuna lile Mungu amesema kwako. isezerano ry'Imana, Ngojea ahadi ya Mungu ejo kwako. isezerano ryawe ritazaza, Kesho ahadi yako isikuja kutimia. Imana aza kugushakira no muri hore kukakubu, Mungu akikuja kutafutia katika kanisa hili na nipate umeenda, kubera ko wari inkingi y'itore, kwa sababu wewe ni nguzo ya kanisa. Imana ndio ikomeza kuba inkingi y'itore. Mungu atusaidie na atuimarishe tuwe nguzo za kanisa. Turashoje, Tumekamatisha. icyo Biblia itubwira, Biblia inatuambia nini? ubu bwato bwari buri mu nyanja, Wakati merikebu ilikuwa katika bahari, ubu bwato bwasobanuraga iki? hii merikebu ilikuwa inamaanisha Ubu nini? bwato bwasobanuraga kiza kuwera wa Israeli, Ilikuwa inamaanisha wokovu katika Yesu Kristo. iyi nyanja sobanuraga iki? Bahari hii inamaanisha nini? Iyi nyanja sobanuraga isi turimo, Inamaanisha ulimwengu ambao tunaishi. inyanja yabaga ichafuye, Ulimwengu ilikuwa imechafuka. inyanja irimo iyo mihengeri, Bahari ilikuwa na dhoruba mingi. iyo niyo si turimo, Hiyo ndio ulimwengu iyo tunaishi. niyo si irimo takataka, Hiyo ni ulimwengu ambao imejaa takataka. iriya nyanja irimo nanone umuyaga, Bahari ilikuwa na dhoruba. umuyaga muba mwinshi, Dhoruba, upepo ikakuwa mwingi. uriya muyaga wasobanuraga ibigeragezo. Upepo huo unamaanisha majaribu Iyi tunapitia. si turimo irimo ibigeragezo, Ulimwengu tunaishi inayo majaribu. ntabwo ugomba ngo ugende uryame usinzire gusa, Usiende na ulale na utulie kimya tu. nuryama ugasinzira uzakubitwa n'uwo muyaga. Ukilala kabisa upepo huo utakupiga. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Lakini neno linatuambia uyu muyaga n'ibigeragezo duhura nabyo, upepo huo ni majaribu ambayo tunapitia. ntabwo washobora kubinesha Hakuna vile unaweza shinda usibye kuba maso isipokuwa kuomba, no gusenga. kuwa macho na kuomba. Hariya muri ya mvuge Katika merikebu hiyo twasanga hariya ngo basare, kulikuwa wanahodha, abasare baba bari baja mu bwato, ni wale ambao wanaongoza merikebu. aba basare nicyo basobanuraga. Hao wanahodha kuna wale vile wanamaanisha. Uyu musare niwo watangaga icyerekezo cy'aho banyura, Nahodha ndiye alikuwa anapeana mwelekeo, akababwira ngo nitunyura hariya dushobora guhura n'urutare, akiwaambia tukipita hapa tutagonga mwamba, aravuga ngo nitunyura hariya dushobora kuhasanga umucanga, tukipita hapa tutaingia kwa mchanga. akababwira reka tunyura ahangaha muri iki Anawaelekeza kibanza. na waambia tupite mahali hapa. Aricyo byasobanuraga. Ilikuwa inamaanisha Uyu musare yasobanuraga Kristo. huyu nahodha ni Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Iyo turi kumwe na Kristo, Ukiwa pamoja na Kristo, niwe utuyobora mu nzira yeye yacu, ndiye anatuongoza katika niwe safari. utuyobora mu nzira tugendamo. Yeye ndiye anatuongoza katika njia, Imirimo yacu ya buri munsi uwo niwo katika tubwira. kazi ya kila siku ambayo tunafanya. Mu gitondo tukaza ngo Mana uyu munsi turaguha, Asubuhi tunaomba Mungu, tunakupea siku hii umusare nawe akatuje imbere. na wewe utuongoze. Twasanze hari harimo abagenzi, Kulikuwa ndani ya merikebu kulikuwa wasafiri. bari abagenzi tubagereranya n'itoro n'abakristo muri iki gihe. Wasafiri hao kuna mfano wa Kristo wa siku hizi. Bisaba rero ko abo bagenzi harimo abakristo, Wasafiri ambao ni wa Kristo, birasaba rero ko natwe tumenya uko tugenda, ni lazima na sisi tujitambue, tujue mahali tunaelekea. turebe imitwaro dufite muri iki gihe. Tuangalie mizigo ambayo tunayo. Imitwaro dufite muri iki gihe ni iyihe? Tuangalie ile mizigo ambayo tunabeba ni Bari gani. abantu kubera ko bataba bafite irindi yerekwa, Kwa sababu watu hao hawakuwa na maono, imizigo yabo bayitaye mu nyanja, mizigo yao walirusha kwenye bahari. bayitaye mu nyanja numva ko bahombye. Walipotupa kwenye bahari waliingia kwenye nini? Hasara. Reba rero niba uburyo ufashe agakiza kawe, Angalia vile umesimama katika wokovu. uburyo uri gukoresha igihe cyawe. Angalia vile unafanya katika nyakati zako. Kristo rero arahari kugira ngo aturwanirire. Kristo bado anaishi ili atupiganie. Yesu niwe nyiri bwato, Yesu ndiye nahodha. twe gutinya imiyaga duhura nayo, Tusihofu dhoruba ambayo tunakubana. twizere ko dufite Kristo. Tuamini ya kuwa tuna Kristo. Uwo niwe uzaturwanirira, Huyo ndiye atatupigania. uwo niwe uzatuneshereza. Huyo ndiye atatushindania. Birashoboka rero ko waba warahuye n'iyo misozi, Inawezekana umekumbana na milima kama hiyo. birashoboka ko mu miryango yacu twaba dufite intambara nk'izi, Inawezekana katika mafamilia yetu tumekumbana na shida. birashoboka ko twaba turwara n'ubutayu burebure, Inawezekana tumekumbana na jangwa. ukabona abandi ko ubutayu ko barabwambuka, Unaona wengine wanavuka jangwa, ariko wowe ugasanga upfiriye mu butayu, lakini wewe unaangalia, unaona uko karibu kandi kuangamia, isezerano ryawe ritari kugerwaho. na hata ahadi zako bado hazijatimia. Wahaguruka tugafatanya tugasengera. Unaweza inuka ili tusaidiane kwa maombi. Reka dusabire tena rwose
duhaguruke Acha tuombe tuinuke, dusaba umushumba adufashe tuombe mchungaji atusaidie kuomba, yongere yinginga Imana aombe Mungu atusaidie kugira ngo abantu bose bari mu butayu, ili watu wote ambao wanakumbana na jangwa, abantu bari mu burano wa muhengeri, watu ambao wanakumbana na dhoruba, agende hamwe no kwizera, watembee katika imani, awushireho iherezo, na aombe katika imani na akamatishe, kandi natwe tuvyizere na sisi tuamini kuko Paulo nawe yavyizeye. kama vile Paulo aliamini. Barahaguruka bahaguruka i Roma, Wakaingia katika bahari na wakavuka. bahaguruka bakandagiye kuri twa tubaho, Walikuwa wamekanyaga katika bao, kubera kuri ijambo ry'Imana ryari kwa ryavuze. sababu kuna neno Mungu alikuwa amesema. Karibu rero dufashe. Karibu mchungaji aombe.